Okay, good morning everyone. It is Tuesday. We just left from our hotel and we're heading to Ratari. So this in the morning, about 8:10 in the morning. So and then later after we eat, we're gonna drop by to take them some video and picture on cow over there. So statue, in other words. Yeah, we drove by there yesterday. So this early in the morning, people wear jacket and sweater over here because it's chilly. For us, just another, feel comfortable. And then we're gonna come eat over here at the restaurant. So let's go. Yeah. Chắc cái kiểu cục sạc. Ồ, tức đầu nụ đó giờ trong chạc. Nhưng mà ở đây ở nhưng mà đó mà đó là cái xem nó ra cái gì mình đôi cái đi Kari này kari ngon kari tê. Yeah, lo kari, mà đó là lo kari. Cái lưng rồi pha kari ấy. Kiri. Nè mà kari chú về kari ngon là kari tê à. Kiri. Kiri. Kiri Đúng. Kiri bọc ra thật nồng. Oh no, mình from this side. để cho bạch nó tên nó thôi á ông tên nó thôi đại hán xong hán thì nó ra Rồi lại. Thực sự nên ngày đó quá. Em thấy mà off. Trong ngày bạn. Nhưng cái này cái lên là đã đừng mà cho mong giống con đại ở đó đại ở cái nhâm của bố đây mà chán kỷ niệm ở đây có thật thật nằm ở đó spai mà dùng cho nó chắc chứ chân này Cho chụp đặt quay và quay kia ok ba anh ấy ngay na ba để bỏ Dạ mẹ. Ok. Cảm ơn anh. Ok. 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 Ok.เอาก่อนป่ะ đầu đó ta hổ. Dạ. Mình làm hoài mà. Anh ấy nó cái không nó chết nào nè. Nó anh ấy ồ. Có cao viên này. hay dắt nhãn tú Chết. gia cùng Chết là chết răng tì.
បាទទឹកមានជាអូខេហើយបាទអូខេអរគុណបងបាទអូខេបើចង់ឲ្យខ្ញុំទៅគេខ្ញុំយកក៏បាន free yeah អត់តែបើនេះទៅថ្លៃណាគឺស្មោះយ៉ាងនេះទៅដល់មកជួយចាំគឺប្រាជួបគឺនេះគឺCareful different now. That's not open. I don't like it there. Microphone đã âm đô rồi, microphone đã trôi có hơi nhung người ta có hơi máu đó là bạn dương là bạn dương bài dương lúc mà Chiên bánh một ngon Hey, một hai Chiên Đây mình nó chọn ở đặt gật chôn ở Facebook YouTube ở đây đã YouTube Okay, we just finished our breakfast. Chida and I be walking through the wild buffalo statue right in the middle. Look at there you go. Okay, Chida, come on, turn. Okay, here he is. So, I don't know how to pronounce and read the Cambodian word. See? See? I just see this. I came here, there's a lot of passion fruit here. So actually they planted here. So this is my first time in Chida as well, so we want to see what's going on. So it's beautiful weather here. Enjoy every bit. See, that's from the hotel that we stay at. So we're heading to Modolgari, right? The name Modolgari. Yeah, Modolgari. We're gonna head into the Radagari. Okay, let's. We are now. Cá luộc cà phê. Và trồng ca lấy Coffee cà farm. phê. Làm cà phê. We are on coffee farm. Just finished. Trồng ca cà phê. Cafe. Cà phê. Oh, okay. Ba.
កន្លែងនេះមួយម៉ាប់បានមកដែរការនោះពួកឆាយមក Yeah អានេះអូមកដងភ្លើងមកទូទូ អូនៅចិត្តនេះណា Wow មកធ្លាដល់ដងភ្លើងទូទូចា ជួយញ៉ាំណា ល្អ Wow អានេះមកតែទឹកផឹកឲ្យដាំលំអ Okay យ៉ាងដាំ First time we came to coffee farm តាមឲ្យវាលុក Yeah so interesting Look at that coconut caught in my eye so tiny Welcome with us Oh ស្រួលណាស់ជាស្រួលណាស់ធីតាជាស្រួលណាស់ពេលដូចYeah, you're night time never chilly, but during the day, pretty nice over here. Dạ rồi. Mà tới po má. Nè. No, nice. Yeah, I like it here. Vừa đúng. Tôi nhớ nè, hey, don't the guy be down man, tôi bên đó hè. Đây nè. Tôi là tôi cái tôi nhà em ở. Yeah. Wow. Sao mới super Thai nổi, super Thai. Oh, the line. Okay. Wow. I fall in love with this area. Don't care about driving, but you come here. Around here for a few hours. Yeah, and you Don't come. need to go anywhere. And you come here. You don't mind driving a long distance. When you get here, cannot complain. Hey, look at they do this. No, solar. Yeah. Wow. Look at that. This is beautiful. Huh? Yeah, huh? Dân hả? Mô tô kê chút tu nhẹ. Yeah. Yeah. Need a tan. No, need a cafe. Yeah, see coffee plantation. Oh, đam chứ sao tái hả? Okay, this is a tea plant. Oh, this tea plant. Okay. Tea plant. Đam cà phê nhầm đại khơi nhá nè, tầm lực tí mùi. Đam cà phê này mà đôi ngập Ở đây tao đọc lại nhỉ. Nè, đam cái đấy. Oh, durian plant. Yeah. Durian plant, no durian this time of year. Cắt cho đam mày. Tao khả năng phụ trái. Tao khả năng hả? Okay, let's go. Cái đây con cặp trong bẹt cái đa luôn đi hỡi. Tam cái đây nâng này. Đây để cut it. Sluck hỡi. Cut it. Oh. Oh yeah, they have a lot of durian plants. They chop half of the tree, but sometimes it's too old. Đam cà phê. Ô khan chạp khai ní ở bên plái phụ trái. Ô nó đam thông. Oh yeah. Wow. Really a coffee. That's what coffee look like. Okay. Nice. Wow. Đương ơi, chiêu. Lay chiên đó, có cà phê để dân chảy. Chiêu. Để anh phải chiêu, để anh cho bôi tôi lấy á.
Yeah, Tida went to Laos, I think a few months ago. They say there's animal that eat. អង់គ្លេសដល់ទៅហាលអីគេ ខ្ញុំមិនដឹងអានឹងអីនោះ បងសាច់ចកអង់គ្លេសទៅហាលអីគេចា Yeah. គេនោះអា squirrel ណា Man, they're different. I saw it's different. It's not squirrel. Yeah, it's some weird. បងឲ្យថតខ្ញុំមួយមកកន្លែងនេះ អត់ទេកប្រុកខុសគ្នាកប្រុកវាខុសគ្នាទូជាង ទៅក្រហមស្ពត brown Yeah ខ្ញុំមើលទៅដូចមិនមែន squirrel different តិចតា Yeah no ដូចធំ មួយប្រភេទវាស្នងខ្លះអូអត់មានទឹកទេឲ្យធីតាលេងទឹកដល់អីទឹកដល់ណាដល់នៅដៃ បាក់ជើងបាក់ដៃ ហៅកិច្ចអត់មួយទឹកហោះ Wow, they have a lot of Doran tree plant here, but it's too old to chop in half. But now I'm in the con. The dark poke. ដល់ឡាយើងជលក់ទឹកខ្លួនសិន Tao nó osmite nói. Ê, tiệc cá nào nít art. Yeah. They even have a papaya plant and also avocado tree. But you know, you come this time of the year, nothing, so they don't have anything. Oh, look at it. Papaya tree. See? One. I can pick one for you. $2 a pound over there. Over here, cheap. អូលហង The hong. Oh, the hong. Thì đáy cặp chào ở អ hết ត់ nè. ទៅពូទៅ Ờ. ចា Tạm chi đó. ខ្ញុំស្រីមួយយកទៅបុកទៅ Nè á, chơi. ឡើងទីដែរ Sad. Wow. អូខាងលើដូចជា Yeah, so glad he died. Never been here. This is the first time. So she came with me. Gonna make her come, no matter what. No. No, no, sad, no? Wow, look at that. ឆ្ងាយហើយពូ Bye. អូនេះដើមត្រេន No, no. តាមកាហ្វេគេ Look at that. Woo. That's beautiful. 300ម៉ែត្រអូ300ម៉ែត្រ Đào to exercise. 300ម៉ែត្រឆ្ងាយណាបង Exercise. Welcome. Welcome. Take a walk with us. ពេលរៀបសួនស្អាតបង Walk តាម back. ក្នុង Walking tour. អត់ទៅធ្វើផ្ទះដែរដល់មើលទៅនោះក៏ស្អាតដែរបង But not here, no? That's right here. ចាពូដូចជា Yeah, resort. Or you can stay here at night. Wow. This is nice. So quiet. See that's the street we came from. Wow. ធីតាគាត់និយាយប្រាប់ថាយើងទិញម្រេចនៅនេះថ្លៃណាតែធម្មជាតិឬមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់មកលេងនៅនេះគាត់ថាយើងទិញម្រេចនៅនេះថ្លៃ ខ្លាយក៏មិនប៉ុន្មាន ហ្នឹងហើយព្រោះគាត់យក វាផ្លិតនៅ ហ្នឹងហើយ Yeah, I heard my friend came here before and you buy the ចា dried peppercorn expensive here but organic. But somehow on a weekday you don't see anybody here. Maybe only weekend or what? Oh. So right there's like dirt. So oh, this avocado.
avocado plant. See. So they kind of mix avocado, peppercorn, and then durian tree plant. Okay, that's it. I think there's a worker. Oh, this is a Roberton. See, they even have a Roberton tree too. Okay. This, so they plant mix all kind of tree here, fruit tree. That one durian. I think they chop it because like halfway they chop it. Có năm từ năm đấy cục mục xài mau cà rên hai mỗi bữa. Nè. Sao mai nhầm đại khơi nhá nè. Roberton. Wow. That's my first time I see the plant on this. Bây giờ dân đào chỗ được ở đây. Và đấy thằng này. Yeah. Yeah. Okay. I'll let you see from here. You don't want to go deep. So it's nice though. But the weather, oh my goodness sake. We heard from Tida say during the summertime people have money, they buy a house over here. Too hot in Phnom Penh, they come over here and enjoy it. So I understand the weather why from here to Phnom Penh is a lot hotter. So you don't get sweat over here. But anyway, so from coffee plantation here in Lockery, so only thing I share you guys a little bit here. So welcome you guys next time you want to drive all the way over here. Come and enjoy yourself here. So this is my first time as well. So I want to share a little bit of video for you. Next time you're welcome. Spend some time over here. I enjoy it. Weather is nice. But if you don't mind driving a little bit of distance, so you'll be all fine. Kind of sad, I know. Just saw the butterfly right there. That butterfly. Beautiful butterfly. Look at that. Beautiful butterfly. Butterfly. Okay, I heard my friend came here to sell coffee here. Oh yeah. Oh yeah, look. So I want to come over here to see the oh yeah, see? Cafe. Selling coffee here. Oh, right here is $20 per kilo. This one. Okay, this is the most expensive. $20 per kilo. And then $4 per kilo. And then this one's $20 kilo. Okay. Yeah, this one look like. I know how to strong. Yeah. Coffee. You want those? I know. Thì đó là thật chân Không chơi. nó thật mông à? Yeah, anh này nhá. Cái kênh thôi. Yeah, cái kênh màu tớ. I don't know, ask her. Yeah, kênh màu tớ. Cái tinh đấy mà. 25,000 real. 1,000 real. Yeah, 5 thì 10 chiếc rau chia. Nè. Chạm phết đôi à ní hả nè.
anh nó là khăn ác trông anh ấy ác trông Yeah, but they don't have a what? For Robusta. Robusta dengan Arabica. Oh, cà phê on đi, mấy cà phê thôi mình đấy. Đây cái chạm như sao vậy? Robusta dengan Arabica, ប្រភពរបស់វាចេញពីទ្វីបអាមេរិកដូចជាប្រេស៊ីលនេះតាមចាក់តាមបាទវាឲ្យក៏នាំតាមទាំងអស់តាមលើពិភពលោកទាំងខ្មែរទាំងថៃទាំងឡាវទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីគេដាំ Robusta និង Arabica អូអានេះមកមាននៅ អានេះនៅនេះដាំឥឡូវជំនាន់ចាស់ពីក្មេងអមឮសុខខ្មែរមានកាហ្វេអីគេដាំនៅសុខខ្មែរបាទណូខ្ញុំមកដាំដែរទេអញ្ចឹងកាហ្វេនៅលើពិភពលោកនេះគេដាំពូជដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង Arabica ដីខុសគ្នាហ្នឹងតែដីខុសគ្នាបាទយល់3មុខក៏យើងនៅរក្សាទុកដែរយកបានដូរពីដើមជើមុខ3នេះនេះណាល្អជាងណាឆ្ងាញ់ជាងគេទីមួយយើងសូមប្រាប់ពី Arabica អ៊ំទីមួយអ៊ំក្លិនសិនក្លិន Arabica គឺបែបនេះបាទដើម្បីនិយាយក្លិន Arabica ហើយនៅខាងនេះ Robusta នេះគឺជាហ្វេដែលយើងលីងហើយឆ្អិនហើយបាទនេះក្លិន Robusta បែបនេះវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេសផ្សេងៗដែលដាំ strong តែវាអាចមានការប្រែប្រួលរសជាតិហើយនឹងទៅតាមដីសន្តានដីដាំផ្សេងគ្នាហើយនៅក្នុងការសិក្សា Robusta កាហ្វេអ៊ីនរបស់វាពី6ទៅ9%កាហ្វេអ៊ីន Arabica កាហ្វេអ៊ីនរបស់វាពីកម្រិតពី2ទៅ5%ជាងនៃកាហ្វេអ៊ីនអញ្ចឹងបានស្គាល់នៅពេលដែលយើងឆុងបរិមាណផ្សាយកាហ្វេដូចគ្នាចំណុចដូចគ្នាហើយនឹងទឹកដូចគ្នា Arabica អាចថារសជាតិវាស្រាលជាងបាទអានេះខ្លាំងជាងនេះខ្លាំងជាងហើយក្លិនរបស់វាមានការខុសគ្នាដែរមានគេកិនមកណៅនេះយើងខ្ចប់ Arabica យើងចឹងហើយដាក់ក្រោមពណ៌ខ្មៅនេះ Arabica យើង1គីឡូរបស់វា$20យើងខ្ចប់របស់វាកន្លះគីឡូនៅអាក្រោមនេះ Robusta បាទ Robusta នេះគឺប្រភេទក្របលេខ2ដែលយើងកិនជាម្សៅហើយកិនជាម្សៅទៅ2គីឡូកន្លះប៉ុន្តែបើធ្វើចង់បានម្សៅក្របលេខ1គឺខ្ញុំកិនភ្លាមបានអូយ៉ាម៉ានទេទៅអត់ក៏កិនឲ្យភ្លាមកន្លះយកកន្លះគីឡូ1គីឡូ2កញ្ចប់ដាក់នឹកកន្លះគីឡូយ៉ាចឹងខ្ញុំបាន Robusta ហ្នឹងបាទយក Robusta strong ជាងបាទអញ្ចឹងចប់របស់វាដាក់បានកន្លះគីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំបាទត្រូវដាក់2កញ្ចប់អូខេកិនបានខ្ញុំផ្លិនសិនដល់កន្លះគីឡូហើយខ្ញុំយកបាទផ្លិនសិនគ្រប់កន្លះគីឡូព្រមត្រូវយកទៅអញ្ចឹងវាមានពីកាហ្វេវាមានពូជផ្សេងក្រៅពី Arabica និង Robusta ទៀតប៉ុន្តែយកមកដាំទេយើងដាំតែពីពូជបាទយ៉ាបាទខ្ញុំក្លិនសិនបាទប្រាប់កន្លះគីឡូone bag is half a kilo បាទเป็นยวกជាតិខ្លាំងបាទកាហ្វេនេះប្រព័ន្ធណៃដល់ព្រមគេកិនអោមកជោគទៀតបានគ្រប់នេះធីកតែអូក៏មកកិនអោLook at that. Just come in here. Nice. Rồi lại. Trên một con chiếc. Cặp con máu có con đây là lò con tây hết cho nó. $20 per kilo. So 2 bags is one kilo. Right. $20 for 1 kilo. 2 pounds something.
ปูอันเนี้ยมาเต็งก็โจเจ็ดเต็งมวยนาหมวยมากนะ Cái lan nhẹ cái phê xa lá vừa làm cả อ๋อหยดข้าวบาทอ๋อ Lan nhẹ cái phê này thang đi ông nó hay บาทบาทอ๋อ they say I asked him most of people they order the light one Cái lan nhẹ บาท okay I like the strong one that's why I order strong one so the one I order is a strong one so One hat for myself you wanna have okay how you wanna Chăm nhâm vô anh ấy cả lạc lồ okay Đấy ông một tiền anh ấy tiêu dương lý dương minh liên ấy anh ấy liên hai cái chữ đã nhưng mình xây trang ra បាក់អែហ៎បាទអូលេខគ្នាហ្នឹងណា cái ai hàng អុយល្អอ่ะ អ្នកខ្លះគេនិយាយថាពីដើមចាស់ៗនិយាយគេដាក់ស្រាវីស្គីបន្តិច អូអញ្ចឹងទៀត តែឥឡូវ អូ ខ្ញុំមិនអ្នកលេង អញ្ចឹងណា ដាក់ឲ្យតែឈ្មោះ មានតែចិនណាមានបងចិន ខ្ញុំបញ្ជាក់នៅនឹងការបច្ចេកទេសលេងគឺ បាទ ជំនាញខាងលីងទៅកង បាទ អូវាជួយហើយគឺថ្ងៃស្រីឡង់គាត់លីង វាបងហូបក៏អូរ៉ូក៏កំងកន្លះគីឡូដែរ កាន់អូនកាន់ទៅ កែនណាអូខេខ្ញុំដៃជីឲ្យកោឯងបងប្អូនពេក បាទខ្ញុំយកហូប